lagip ti napalabas. Hello manan, papagayam! Kumusta kayon? Sapay la kumatad da kayo itinasayaat akasasaad kabayatan tingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita kat nagapo kanipagayam tayo a Jomar ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, jak mabain amang ibaga ang naggapuak itinanumo wano marigrigat a pamilya kunak manlaangan. Ta isumet ti pudno. Saan kami abak ng iti kwarta ken sanikwa. Awan nalawa adagami ket dimmakkel kami a makitaltalon laeng. Ngem makunak abak nang kami met iti ayat, ragsak ken nasayaat apan nursuro. Ti pagtayakan ti nakistoryaan ita ket may papan iti padas ko itinagan ni ayat. Adda iti first love ko, iso ni Aileen. Inayat ken impateg ko daytoy. Renespeto ti kinababae na. Agpadala ang mat idi ti estado ti panagbiag mi asang kasapol sang kasakmol. Ngem oray kasano ti kinarigat ti biag, inkarigatak lattamet at tinulungan iti panagadal na. Ngem daksanggasat takaslaak laeng nangibeleng iti kwarta. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Kamaudyanan na. Nadan kami mutlaangin iti oras ng agsarak kina Eileen. Dandanin sa amin makabulan asan kami ang nagkidkita. Kasano, kat makumikumot ngamin iti pagadalan da. Sakit busy akmat iti trabaho. Angam, mawatak mat kid iti nobyak. Anya ngay nga rod, kat umatanimot tanti pa nagturpos na. Ne, isom ti sumungan. Pasensya kan, no medyo nabayagan ka na go, right, Jomar? Okay lang, Eileen. Mala, agtugaw kang tagorder ta iti kanenta. Saanan? Ha? Mabiitak lang. Adda nga min lakad mi kadagiti kagayam ko. Indagas ko lang daytoy. Ni, anya nga iti linaon da ito a paper bag. Ha? Ni, dagiti mat inregregalo ken ka da ito eh. Juan, isublikon, Jomar. Anya? Agam apay? Gapot na awanin tirason tapno idulin ko pa'y dagita. Anya? Ne, saan ka maawatan, Eileen? Agbrektan, Jomar. Oh, anya? Sorry, ngam saan kan nga ay ayan. Ne, di ka kumamat mang rabak iti kasta, Eileen. Saan ak amang rabrabak, Jomar? Seryoso ak iti ibagbagak. Angam apay, adda ka din bati nga inaramig ko. Awan, Anya nga rod, adda ka din sa balim. Insukat nak ka din iti ububing, kasta nga di, ha? saanan anapatagday na? Basta agbrektan. Kat manipod ika, pangaasim ta din akong itetext kan awagan. Sige, mapanakon. Bye. Saan, Eileen? Di na kumamat basta panahon latan. Agsubli ka dito eh. Eileen! Mayat gayam ti uminom ha. Angam. Oh. Nagsakit gayam. Nagsakit gayam ti mapaay kanayat. Nagsakit gayam ti maibrik. Ay ayatan ka unay-unay, Eileen. Angam, anyan takas to'y matgayam ti isubad mo kanyak. Nagsakit. Ano mas pingi iti kinasakit na. Kasano pa'y itandag iti ado a plano ta. Kasano pa yan? Tain break nakmat
Dito'y gayam, ti balayaw. Imbag man, tamaka ang angis kayo pa'y iti kastoy a kinabaset ti pagtaangan yaw, Anita. Ha? Talaga gayam ang mata pobre kiina ni Aileen. Kunamitlan asinon ngagsasaw. Adda ka di bagbagam, Anita. Ay kwa, awan. Kat no jakmat nagsasaw. Nangag mo aya ang nagsaw Makitam day ta. Di mo pa'y amu matimang respeto iti bisitam. Ha? Madam, kunamot Ay kwa. Pasensya kan, madam. Ang apay ngamin aya nga imay ka dito'y basit abalay me, madam. Awan mo kijay. Umay kula ang ibaga amaragsa kanak. Ngamen, nagwinaswasan da Aileen kini Jomar. Anya? Sigurado nga men, nga awan na saya at apagtungpalan ti anak ko. No ti anak mo ti pakiasawaan na. Isuan na saya at magtanagsinadan. Sige Dayjay lang ti umay ko ibaga. Sige, mapanakaw. Anak! Da kayo matgayam, nanang. At da ka di ba gayo? At dalaang kumasalod-sudakan ka, anak ko. Anya day dyan, nanang. Pudno ka day, anagsina kayon kin ni Aileen. Owen, nanang. Taapay mo't ngay, anak ko. Diyak amo, nanang. Awan mo't imbaga na arason. Basta ti ko, nana. Saan nakkanon ngay ayatan? Nakasarak siguro na iti katawanan na. Sa nakas kanyak alakayin. Nagalas kat ti kasta nga ugali ti babae. Kalpasan ti panang tulong mo kan ko, ana. Imbreak na kalaktan akasta. Wan nga ron, nanang. Awanan ba inday nga Aileen? Awanan utang ana imbag anakam. Di na mula pinanunutan dagiti sakripisyom anang papadal kan ko, ana. Di nalaam mo amas inununampay ti pang allowance na ngam ti bukod mo apagragsakan. Bayan yun, nanang. Anya nga ron. Talaga siguro asan ada kami tinaituding para iti tunggal maysa. Angam anak, ipalubos mo latta ka din akasta. Awanin maaramitan tayo, nanang. Jakmat kaya't apilitan ti tao di na kong kayat. Jomar, anak. Sige, tasumrek ako niti trabaho. Sige, anak. Agan-anad ka iti panagmaneho mo. Wan, nanang. Sige, inakon. Jakpulos ni namnama, akas lang gayam ti pagtungpalan tinabayagan a relasyon na Jomar ken Aileen. Ay, wan nga rod lakay. Agul uli maglaang ti anak ta. Nga mariknak ti kastaunay apan nakapasakit na. Nukas jay ama ibusan ni Aileen, ni Jomar ti kanayon at tumulong kan kuana. Uray no marigrigatan ng anak ta. Magaramid lat tayo ti pamuspusan, tapno at dalaang mayawat na kina Aileen. Ita, kastoy lang gayam ti isubalit na. No maminsan, makunak ana sa isaya aten anagsinada. Ngamin, jak magustuhan kitabas ti dila ti ina ni Aileen. Subirbiyada lang arudan, matapobre pay. Madlaw aman nakiapa. Nakunampay bakit? Kinapudno na, damo pa'y laang, saan akong apabor kin ni Aileen. Husto ti atap ko, asaan ang mapagtalkan day di babae. Like mother, like daughter. Ay, talaga akas ta ti biag lakay. Anya ngay nga rod kat saan tayo mat akontrolado dagiti pasamak. Ang may salaang ti sigurado. Anya day tabakit? Amo, kan mamati ak nga adda na pimpintas a plano ti Diyos para iti anak ta, lakay. Ay wana, patcheck adumteng tumot lang ti panawain.
Amasarakan na ti babae apudpudno amang ipatag ken mangilalaken ko ana. Jay babae a deserve na tinapudno a panagayat ti anak ta. Bakit? Manong Jomar, Apay, naibus ka din ti allowance mo? Ibagamlaeng at ikan ka ading ko. ah? Nan, ikanak nga ro din iti allowance ko iti makalawas, Manong. Anya? Uy, agtala ka mandani ka. Kitno kahit itid ko lang ti allowance mo iti kalman. Aywan anya. Di ka man mangriro. Ang ampuera angaw, Manong. Saan kan sameten nga agin ina na? Puro kameten overtime. Agin na kamet Kat agin inanaak mo't ading ko. Saan mo lang ang mapampansin? Tabi si kay ti panagadal mo. Di na ka di pa kadalagan. Takabailak ti bagik. Iba may samkid di ti panagadal mo. Iti kasta, makaturupos ka. Katuan mat. Di ka agdanag. Tatalagamat nga igagaad ko ti agadal, Manong. Kan di ka agdanag. Ta sa anak akas iti ex-girlfriend mo. Ha? Peace. Sika talaga dani ka. Sa bali man hindi nagturungan ti saritaan ta. Joke lang, Manong. Aywan gayam. Si kanto ti kayat ko amang imarcha kanyak inton graduation ko, Manong. Anya? Ne? Sana? At dabay mo't dananang kanitatang. Isutan to at imang imartsaking ka. Anak, sikatin ang paadal iti kabsat mo. Isu arumbeng na laeng nga rod, asika ti mangimartyakan ko, ana. Anya? Ang nanang. Ay sus! Awanan ti adupay arason, Manong. Basta sikat ti kayat ko amang imarcha kanyak inton graduation ko, Manong. Manong Jomar, thank you Iti anya ading ko. Iti panang paadal mo kanya. Kastamatan kadagito'y asagana. Amok nga inyornungam daytoy. Basit lang nga ba nagdayta ading ko. Tinapatag, nakagraduar kan. Uwan, Manong. Kat utang ko amin daytoy kang ka. Nuawan ka anang tultulong kanya. Sa anak mat ama kagraduar. Anya pa'y lang tararamidan nyo di tangag kabsat. In kayo mo't mga na. Wunmat nga agpayso, anak ko. Itay da kayo pa'y nga urayan ijerwar. Uwan mat nga agpay sumanong. Intamat manganan Ha? Ay kadwa na. Ay ngamsakbay na. At dapat kahit kung ibaga ka na kayo. Anya da ita, anak ko. Impadas ko tinag-apply dyan Dubai. Kat kasi ti apo, naawatak man. Dubai ko nam, anak ko. Uwan tatang. Kayat mo asawan. Agabrod ka. Uwan nanang. Nay. Kalaat sa na itaapang gadang mo Kinapudno na. Nabayagan da ito yung plano. Isumat lagayam akanayon ka abisi. Tagayam, as-asikaswamon ti papeles mo nga agabrod, Manong. Uwan natin ko. Talaga ajak imbagbaga aging ga sa anak asigurado. Ay no talaga aday ti pangadang mo. Saan ta ka nalapdan, anak? Basta ganamnad ka ijay, why? Kang runaan iti amin. Di mo liwayan ti kumararag iti Diyos. Iso ti agbalin nga armas mo iti amin akarit ti biyag, anak ko. Nang runa inton addakan ton iti adayo alugar. Wala nang, tatang. Aramidak da ito san lang para iti bagay. No di kat para iti pamilya tayo. Kasla ni Manang Aileen DJ Wan, ni Manang Aileen nga agpayso. Ang pukawak man. Manang Aileen! Manang Aileen! Nagtartaras matan api manaw idi nakita na. At damot kadwa na. DJ nga tati asawa na. Hangam aguray ka. Apay ngay akas jay matan tilangana. Saanan akas laidi a sexy kan blooming.
Kaslapim makat. Kan naglusyang matan. Baybayak man laangan. Tinasayaat, agawid akit din. Sigurado nga urayan da kung dananang kinitatang ijay balay. Nagatang mumulaang ka diti pagpagatang ko. Wana nang. Atoy. Agyaman na kanak ko. Kat kumusta nga iti kunam nga inasikasom, nalpas mo ka de. Ay, saan pa'y nga rod nanang? Agsubliak manen inton bigat, tada pa'y isubmit ko a requirements. Kasta aya, Wana nang. Aywan gayam, nakitak ni Manang Aileen ijay mall itay. no kasta, nagkita kayo. Ti kayat ko asawan, nakita na ka? Nagsarita kayo? Saan ta nagdardaras mo't api manaw idi nakita na. Mabain siguro Iso nagdardaras api manaw idi nakita na ka. Nalabit akas ta nanang. Ang amuyo, jak malipatan tinakitak alangan na itay. Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Saanan akas itisigot ti kinapintas na. Kaslabim makat, kang kaslamat ten naganak iti may sa adusena iti kas di alangan na. Ay katawan siguro igatang nan iti pagpapintas na. Saan ka numo ngamin nga ikan ti asawa na iti kwarta? Kwarta na laeng kano ti kwarta na. Saan laeng adayta? Iparit na pa ikano arumwar no saan dang agkadwa. No kasta, iso nga rudye nakitak akadwa na. Kaslalakay mo't. Wen, lakay abak nang. Gamkas lakunadang adda asawa na. Jaklaeng amua, nupod no day taada maganak ko. Ay, sayang at talaga ni Manang Aileen nanang. Saan mo arumbeng asayangan ti kasya a klase ti babae? Naimbagkit di tanagsinadakin ni manong mo. Tano saan? Amangan no aging gaita kat pagkukwartaan na pailaeng ni manong mo. Kumustamat nga ta ni Jomar ijay Dubai, lakay? Wan gagpaiso bakay. Medyo nabayag matan dyan na udi nga imawagan na. Wan nga rod, saanan akas la idi kasangsangpet na ijay akanayon nga umawag. Kanayon na pa'y nga ibaga idi akailiw na tayo. Sangkay baga na pa'y idi akayat ng te agawid. Ngamita, dandani saan pa yan nga umawag. Nairwam siguro meten Mabali na kasta bakit. Hingamuray no saan akanayon nga umawag. Pagyamanan talatta, ta saan mo't nga agkurukurang amang ipawpawit iti allowance ta. Husto ka lakay. Sapay la ko mga rod ata okay laeng jay anak ta ijay abroad. Masigurado ka kasta bakit. Talwadaman parikot na. Sigurado nga'y mawagan da jay. Sa bagay, Tinasayat. Taimingam tuman kit dingagpaiso. Numalpas ti trabaho na. Awagam tuman ni Jomar. Kumustaan taman mo di anak ta? Bakit? Lakay! Lakay! Umay ka! Umawawag ni Jomar! Aya, ay katanya pa laang ngay di kukuam. Sungbata mon Aday tanti anak talakay. Hello, nanang. Tatang. Hello, anak. Hello, Jomar anak ko! Ay na, limok magka. Isaya. Saan mat Nabayag laang ngamin adidak nakita. Iso ako na yung alimok magak, nanang. Ay saan? Talaga alimok magka anak ko. Ang bagbagay mo. Adda atim maar ka. Pudno tikin na ni nanang mo, anak ko. Sapay awan ko kwartak ita, nanang. Apay, awan plano mga agbakasyon, anak ko. Unmat ngagpaiso, anak. Ibagam laang no kaano ti panagbakasyon mo. Tano ka sa pulan amang litsunak ititarakin ko ababoy. Aramidag. Ay katuwa na, tatang. Bayan nyo. Taumadanin ti panagbakasyon ko. Agpaisaw, anak ko? Wala nang.
Agbakasyon ako na iti mabiit. Awagan kay to inton maaprubaran dagiti papeles ko. Ay na, nagsayaaten no kasta anak ko. Kamaudyanan na. Makita kan makadinada ka manan anak ko. Kailiw da ka una yun, Jumar. Jumar, anak? Jumar, anak ko. Una nang, tatang. Siya nga ron. Ay na! Ay na, anak ko. Welcome home, Manong Jomar. Agyaman ang kating ko. Ayun gayam. Adda kaduwak alagawid. Ni Marian, girlfriend ko. Sweetheart, isuda ti dadakkel ko. Isumat ni Danica. Ti kapipintasan akabsat ko. Hello, auntie. Hello, uncle. Hello, Danica. Maragsakan ak makakita kan makaamam mo kada kayo. Hello, Manang Marian. Kamaudyanan na. Nagkita tamatlaangan iti personal. Adayo gayam anapimpintas ka iti personal, Manang. Anya? Sika talaga, Danica. Bulaan nakman ako nakon. Saan mo't Manang? Pudno ti ibagbagak. No kasta. Agam-amu kayon kin ni Marian, Danica. Un nga rod. Wen tatang, nanang. Nakita ngamin iti Facebook, akinablaawan ni Manang Marian ni Manong iti happy birthday, sweetheart. Isu akinulit ko ni Manong Jomar. Nagam-amuan nyumit nga yan ako. Ijay Dubai, nanang. Dua atawon matin nga gayan ayat kami. Kat napagnumuan ming agsimpa kamin. Iso nagawid kami. Tapno umay kami agkalay sa dito'y Pilipinas. Itapay laang, kablaawan kayon, Manong. Manang. Agyaman ak, Danica. Welcome na welcome ka iti pamilya may balasang kaw. Agyaman kami, takinayat mo ti anak may nga uren na numu kami laang a pamilya. Kamaudyanan na. Nasarakan metlaengen ti anak ta ti babae aparaken kuana lakay. Naku namon bakit? Kita ma'am, maragsakan ako unay para kini Jomar. Ay rumbang na laeng alakay. Uray siya. Maragsakan akmet para iti anak ta. Isumot lagaya masan unay nga umawawag, ta saanin amalidliday. Ngamin, adan mang parparagsakin ko na ijay Dubai. Wen nga rod, deserve ti anak ta ti agbalin a naragsak lakay. Ay wala, ang maguray ka. Malagip ko ni Aileen bakit? Kumusta mo't nga tanday di a babae? Jak amu ah. Aging gansamot ita ket awan pay laeng trabaho na. Ken kasla kunada met idi nga arteg kano jay nakiasawaan na. Aya, ne, kunak man ko na abak nang. Wen, baknang kanu nga rod, ngem babaero kanumet. Di na kanu kayat apagtrabahon ni Aileen. Ti kayat na, agyan laeng kanu iti uneg ti balay. Saan laeng nga dayta? Dandan inaldaw kanun sapay abugbugbugan jay asawa na. Ay sos, kasimot nga rod ano kasta? Gungguna na ah. Rumbang na laeng kan kwa na ti kasjay. Nakarmamet siguro na. Ha? Awan tumo ngamin utang na anaimbag anakam. Anya ngay ita. Ay, kita man lang agpaiso ti biyagan niya bakit? Uray no nakaadal ka, no awanan kamat iti mudo, kandi mo amo a disiplinaan ti bagem, awan tinasaya at amapasamak ken ka. Ay wun ah. Oray no awan met nagadalan, wan no inturpos mo a kurso, no ammom ti dumiskarte, kan ammom ti mangrespeto iti padam a tao. Sigurado a bendisyonan na katiapo. Tinapatag ita bakit? Naragsakan ya anak ta. Una, lakay. Oray kasano ti pan nakapasakit na ide. Naaramid na latamot ti bimangon. Pinili na tinagpatuloy iti biyag. Inggaed na tinagtrabaho. Kat ita, makunak anabaligi meten ti anak ta. Saan laeng aday ta? Nasarakan na pa yun ti babae akatakunay na
aging gatong palbiag. Awanen tikid dawakpay iti Diyos anamarswa. Ngamin, makunak anaragsak ti binukalmi a pamilya kani Marian. Adamatan maysa nga anak mi, kat agnanaad kami ita ditoy Dubai, ta ditoy met ti ayan ti trabaho mi nga agasawa. Agtrab-trabaho kas maysa a nurse ni Marian. Idinto ta maysa akmet a chef cook iti maysa a restaurant ditoy Dubai. Awan matandamag ko kani Eileen, ken may sapay sa anak matan nga interesado ken kuana. Ngamin, adamatan bukod ko a pamilya. Kaasi ti Diyos na bigsapay mat dagiti dadakkal mi. Kinapudno na kagapgapo dalaang mat anagtor ijay Italy, ta ijay mat ti ayan ni ading ko a Danica. Nakiasawa ngamin iti maysa nga Italiano, isu anala kadalaang tinangilakad iti papeles tapno makapasyar ijay dagiti dadakkelmi. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Jomar. Ken ka pagayam Jomar. Ti may bagak saan mo aliplipatan no siya sino ka? Saan mo aliplipatan no kasano ka anang rugi? Kang runaan iti amin, saan mo aliplipatan tinagapwam? Itultuloy mo nga rod ti agbalin anasaya at atao. Tipudpud no abaligi kat saan laang amaipakita, babaan iti estado ti panagbiag mo ita, no di kat ti agtultuloy a panagpakumbaba, kabayatan a sumaysaya at tibiyag ti pamilya a binukalyo nga agasawa. Alakastan pagayam Jomar, kat pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag